Hakamit jong arpo kendai tarik risau araja arpo sau kumma hakapo prabaji kawai ka skuti ka baklam registration number kala sentut hapadang surak ka snong umbang ribhoi district bat ki nong snong lembat ki khot ka New Tribute Council HYC Sumer ki badan hakate ka jaka kila lej ban pej ban yaram Henry na arngot kita ki barjala ki basyong na ka skuti lahapan ban udrak si sendok saban bat kumta la pelong ka jing toket na ai ki wan shim drugs Nakaliang unang siyang snow ubasaki ya ketika jingjia buat bolalap ningkong ya kita samla uban nakaliang usulong mil ulahap ban ka dorna namar ka jingker pa jong uleh thu ba kita ki arngot ki wan nakathan nongpo long wan dak skuti dai the one skuti bamdan number plate David Bernew skuti ru te ulong bas ket ni kan te ni te porbo te ngingi tang mut ban wan ban nyarap te perbalapan tu uhap du tu box kan box sabon te dapat pat de du drugs kan te te ngin ngi pa tu ngin le su kom na ngal pat selap te long clear margi le dang kwa ban penduk jat you new ma ban suang no uba pen snew ya kayang kasam ma yo bat swa la long no yo bat swa si kan wei uang batai basa hapo lan kra te wei uang sa po jalupara te miatep re kata tan batai sna kata jakasa tam tep usia tu am ta asia ko ngo no kata hi wei tetep la dan te wei to ang la yo la phat ngi tengin ya bat sna lawan breu ka an la plat breu ka an kan yo de men dilar pintep sna ya kata Kadau ka jing sentut ketika skuti kadai bagi latiang palat na ka jing syabe haki brio hadian ba ketika skuti kala dap banten ra ya kawi ka brio hadulong nar Ite para jong ai literwado alang berido kham tu na yo mai la long kasa ka dok kendian media tu la literban tu te la don chasai wan be dak pus utara wi para jong la kelan tu la kelang kan met ka sang ta te la pet na kan skuti na kamo na em ire tang met kane ka skuti kane kadai kamu dia lap skuti ni pada em nomor lagi yawan sini saya tu lawan be sini i babat ni ta mas kelan tu marti itu yu dan tamaro em tak tahu pet be direkeng ola pet nombor kali em don Kumta kinoy lam ke HYC na Sumer kila pentip siya kinoy lam ke HYC Central Executive Committee kabaha ka jaya lam usamla Isaac Basayo Moj Secretary kalahyar siya ketika jaka bat hadian kartu karnipor lawan poi seki pulet Kariboy District kibala yale ban keni ban toket ya ketika jingjia hang ni kalami ke jingya ni aktien ke bajur hapadang kinoy lam ke HYC bat kipulen ke HYC kala kena bau Deputy Superintendent of Police Kariboy District ubala tip kumu ba marwen bau lakta daki kti jong yo drugs ubala yo na tiu samla hapadang ke jingya ni wei nagi samla ulalait pet na ketika jaka bat ke HYC kala kena baka don AA Helendan baga jing kta kti u Deputy SP daki kti yo drugs kapan i bau kwa ban pendo igi saki satar lani ki evidence Usamla Isaac uloong baka long ka balingo baki pulit kimla bantek la kame ke jingwan rong u drugs lingba ka nongpo henry andala jia ka accident pan kiwan poi Anu la ko babin hok mun sim lakti Bisa belum batas ni. babin ni kanya u drugs naru the poi lo ni bai terium bi Kapling sepandan gila you. Mana boyo? Yo bat ni. Yo bat ni bila ni ben ailat em yang begini. Gila ailat. Apa ya pi? Jadi ailat ni boleh terkum ka ai. Aduh nak Bisa kian turget hi biasa hi. Kini biasa. Ailat ini begini ni kam. Bila kau bila kam macam lakti. Terkum ka ai jo ke GPS. waktu Gila keren apa jai bang, yang rai kibriyo, mudrok suara.
Siap nak bagi bro. Cai bila. Pi besar kena bilang. What you die just snail. Undrok sudah baik. Kali ini nak undrok. Pelanggan hanya. Lau tu berhak jom pi mentah. Mutai dulu nak pelajak dari boy. Macam selap. Balik tak itu. Sunat dia. Pi tadi hak. Namang. Borok kulit bersniau. Udan kulit pat. Dia balik. Mau tahu dengan DSP. Dengan hak tak nak juga. Abri benda jang lah yuk phone ni dekat jungin dan nampak Sumer ni bakalan kena skuti ke bah kelak terak beliau nampak aswa teka accident so ni dan kilap badan udrok si senduk sabon teki dekat kilap delaban ngalong dekat baap ngelawan ngahir sulong ndahar bakalan bakai basusi along bagi apa ni nak kalian jong DSP jong karib hai batu perteng marwan u tahi dah ti Yuto drugs mensiam menra ne ngamut le amno ngamtep rai nak kalian jungang hapang baik ba lesi yo udang ketilang markum no drugs nandut nampo nak koi jelah upai hadu ani Sumer nak kalian ke pulit department kimnan jingtep menyo rai la accident nda leja ni ka accident hania de khot jingi la yo bat kiprit kiloi banwan bat ba kin ra itu drugs jongi ka seng gumo pili sai man bengiat menta ki man kidisrik ngidang keren ngidang ai ke jingiro ya kalian pulit mikila trai rai kai ka bangilapan menta sengi Tekala kempong no, dengim sania asuk kan. Lagi saya pulut nomor umdai syuk tangi beria. Dulu ada kat DSP, ubah ya. Hari udah ngelek mentah. Tek gin sania asuk no katakan. Kadang nadu mende kidang api yang nak kalian jongi long bengla sup ngila yuk bun tu drop ubah ya. Tek hot ngin baik ngin keli wan ai kita gi brio wan rak kumno nomor ket kum gi sup di brio di bar jelai wan rak drops. Andrai wan mu sunan mu uyuk setiap saya bangar la apa hajan. Boleh nak kita kan. Mentempa nak kanya yo kena yo kamera. Sebaik ke jinglek jo. Anak kalian jangan keren besar. Keren di Subah nomor benia keladan trai pi pila payah ni pila ihi. Boleh uphat la jen beriu. Umlek ke bakla boleh uphat lah ni. Tempat kadan ni hal ndak. Kapan Subah ini kan yo. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.